Kasau West Kasil District Cricket Association ka kandu trek yong kalapana perdano ya kalumpung nilai kai cricket kabala tip kum ka T20 District Cricket League Super Division araja arwari ka penlong Hamadan Mod Meron Jakram hagni jilek kai final jong Super Division ka dom jerti kalara ya kana madu hakaba kalala pelim no ya ka ramaunda kat nyuran kat ba hak jilek kai jong ka First Division ka rangthong kalala prem no ya ka mautngam dah new weekend hakni jilek kai final jong Super Division ya kana man of the match layo daw cluster sing lingdo jong ka dom jerti ubalala ban kamai sau khnai ron bat khurupat artli ki weekend kat ba hak First Division ali shan lems imli jong ka rangthong lala ban kamai hadu san ron bat khuru shi weekend ya kani ke lempung hakani ke singi lawan man pernah perda do ba VDS Rembai DSP jong ke South West Kasil District harengkat ke jenon lang ba bente borling do presiden ke South West Kasil District Cricket Association ba bakai nongsi secretary ba customer nongsi overseeing secretary bat QQA ya ka Dom Jerti Sports Club ka boleh kai pha hadu kata-kata hakani ke tournament hi boro kawai kalian ka association gidon ban ai hati when I get